бародаро пеше видеоро сар кардан ростикаб як одами группамониё ки як дудар карочи бигем як кино сиёнка кадеса кадоме ки кинои балчонка тамошо кардаге чиста ранги аму меҳнат кадеса ки бардорум и хел кино да ютуби тоҷик неста ба хотире ки пастараса кадесем иншолло скоро бардорум ки кино мехеза ва кадоме ки агар бихоҳа реалне ма да ами кино бозӣ кинам просто мнениётона бинависен дар комментария мехоҳем ки ма продолжение бозӣ кинам не ки мо иншолло ки як кинои дигар тайёр кардесем суперспед падоби кинои флеш мешава девонаи бад мешава короче кино не ки бисёр гапа дароз намекунем бародаро ҳатман дуроен силкаи бародара дар комментария якам да закрепит мекунем медуроем каналша подписаться мекунем ва ждат мекунем уҷа якам серияш буромадагия дар канал бидунем тамошо кунем мнениётона бинависен айнои мо салом бигем додара зиндаву сарбаланд бошем мо видеора сар мекунем салому алейкум ба кулли тамошобино ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо кардаистуд аст бародаро медонам рости гап бисёритон савол додестен во время ҷавоб надодестам и ҳамаш сабаб дора яъне ки ман ҳозир як горе дига омадам ки барои канали дигарим шикорчи ҷин яъне видеоҳои страшни сиёнка кунам медонам бисёритон ҳеҷ чиз огоҳ нестен яъне ки канали якми мара намедонен ба ҳамин хотир ман ҳозир бовар мекунем ё не ма умуман вақт нашидесааст барои мактаби блогери видео сиёнка кунам не ки ман чихеле ки абишат кардем дери иншолло як ҳафтада бояд видео шавад дар канал леки ман пастараса мекунам ки ҷавоб битам дар саволото не ки ҳамин сабаб илтимос хоҳиш мекунам кадомеш ки короче дар группа ҳаста администратора мондагӣ ма дар группа яъне ки телеграмда ва ҳамуҷада медуроянд савол доре масалан медуроянд бачаҳко ҷавоботона метавонад то ҳад имкон шавад кадомеша ки бо оно метавонам ман иншолло ки шаво вақт меём пастараса мекунам ҷавоб битам дар саволҳои шумо ва ҳозир ман инач хеле ки дидетен хитон ман заброш кардаям қатъи як ду бародар омадем ва ё берунда истодагиан ман бояд сиёнка кунам короче ба ҳамин хотир мавзӯи имрӯзаи мо короче мешавад дар бораи маҳкам кардани подписчико яъне ки чӣ хел бояд шумо подписчикотона маҳкам кунед ба ҳамин хотир ҳозир ман шуморо ба записи экран нишон метавонам бародаро ки чӣ хел масалан подписчикотона маҳкам кунед бисёр баъд ҳамин темада мара савол додестен я уже ҳичи нашида боша я 20 одам мара савол дод ки ака чӣ хел маҳкам кунем ва имрӯз иншолло ки мо дар бораи ҳамин мавзӯъ гап мезанем ки чӣ хел маҳкам кунед шумо подписчикотона дар каналтон хай мегзанем тамошо мекунем бародарҷон бо далши гап мезанем бародаро короче барои маҳкам кардани подписчико мо интихоб мекунем Яндекс Алиса баъдан дариҷа менависем ютуб главная страница менависем хай ман нависаги тайёр дорам мечиқам инҷа шумо менависем агар нависаги надошта бошед медуроя ютуб главная страница баъдан ютубе видео хостинг баъзиёда ютубе видео хостинг нависаги неста не тагиша диго куне m.youtube.com нависаги баъзиёда ҳамурам биҷиқен автоматически мебаратон ба ҷои асосира яъне ки инеми хел омадаестай ай баъзиётон вақте ки масалан ҳамиҷа намедура вақте ки меҷиқен ку ба ҳамун хотир шумо вақте ки чира интихоб мекунед шумо мебаратон автоматически ба дигар ҷо ба ҳамун хотир шумо бидурен аввал ютубтона бикшен ай настройка баъд зер мекунед значоки каналда интихоб мекунем творческий студия бовар кунед ганда связь дар ҷоим заброш кардаем немихел азобай инаки дуромад ва баъди ин дуромадан инеми хел медурояд
نگاه کنین شما وقتی که تворческий студия را انتخاب کردین همونجا پیش اید اومدین همونجا пропустить установка творческий студия менویسه. مثلا وقتی значок کانال اجا کردین творческий студия را انتخاب کردین اونجا شما را менویسه که установка творческий студия و یا که داتا نسگه که пропустить مثلا نستگی همو پایونگیش زیر میکنین автоматически میوراتون با آن همینجا را بعداً کلون میکنین اکرانا پایون دیدین یه значоки шестеренка настройка زیر میکنین بالای همیده زیر میکنین اینجا میورین کانال دا زیر میکنین و این діємо короче якому основную информация діємо расширение настройка. Дидесин ира мебарем боло инаҷен ҳозир числа подписчика мондагия иҷара мешава ки ина галочка мондагия озма галочкара мегирем ина уже мешава ки подписчикора намебинанд дигаро ва ё ки агар айта натонен ина масалан даяхел телефоно ки набоша и чиз ва иҷа галочка места баъд ина расширени настройкада зер мекунен ина буромад полни состави каналтон баъдан ина поёндан истагия показать числа подписчиков моего канала, не показать числа подписчиков моего канала. Масалан агар шумо бихоҳед ки масалан набинанд дигаро зер мекунед инамида баъдан зер мекунед сохранить таки зер карден автоматически масалан подписчикои шумо маҳкам мешавад ва дигаро дидан наметавонанд. Ва агар ки бо мехоҳед ки подписчикотона مثلا نشون بدین با همین خیلی که در اومدم همین خیلی مدروین و بالوش دا زیر میکنین показать числа подписчиков و با سخرانید میکنین و انا همین خیلی یعنی که شما هم میتونین محکم کنین و هم کشوده کنین کاروچی انا همین بود برادر یگان جوش نفهمیدین حتما در کامنتاری نویسین. خیلی که دیدیم برادر یگان مشکلی نداره قینی هم نداره فقط آسانه و اینجا ما باید چیز دیگر گفتنیم که بسیاری ها میدرین همین خیلی که ما در آمدن بازی автоматически سایتی و یا میپارتای یوتیوب دا با همین خاطر برادر پیش ای در آمدن تون یعنی که پیش ای همون که باید شما در همین سایت بدروید در همین جای در کاری شما بدروید با همین خاطر شما باید اول یوتیوب تون هستن ای ناسترویکا بکشین و بعدا بدروید یعنی که ناسترویکا میدروید پردلاژن را انتخاب میکنین یوتیوب تون میکشین و بعد میدروید به همین خاطر بسیاری تلفن‌هایی که هستن میدروه وقتی که اینجا که میدروین автоматически میبره پراموی در یوتیوب میدروه به همین خاطر یوتیوب تون خاموش کنین بعدا بدروین کارتون دا یعنی که یاندکس آلیسا کارتون بود کنین و بعدا بگردین با یوتیوب تون ادکلوجی یعنی که با گیرون کنین. به همین خاطر با اگر یگان جوش نفهمون باشه برادران نویسین در کامنتاری ما حتما در سوالای شما جواب میدیم ان شاء الله پاسدارت میکنم و کدومی که در گروپ هست مکتب بلاگری یعنی که группа телеграм да короче бо уҷа бачако саволи шуморо ҷавоб мета бародаро ба ҳамин хотир илтимос хоҳиш мекунам ҳар як шумо хафа нашинаему бародаро хай надидесен ки бародаро мо ба хотири шумо чӣ хеле ки абишат кардам иншоаллоҳ ки пасаратса мекунам дар ҷое набошам дар кадом ҳолате ки набошам видео мешавад барои шуморо хайр видео имрӯза наим буд бародаро агар ягон ҷош нофаҳм боша ҳатман дар комментари нависед хайр дар паноҳи аллоҳ бошед то видеои оянда.